Nienda gukethia muciacia wa Mutongo TV watindata na ngiukwata weni nthini wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi cha Uiiti bala twina kenda kitali ba studio abikie na kutuelesea maundu kauta iulu wa unenania wito muthenyani wa umuthi. Nyeni to Faith Mackenzie wa Mutonga twenda nimwe nthini wa Facebook ila ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na no tunenanie kwisila nambani tutumane mukubili 395 na kitali. Yes. Kethia muciacia. Ben kwamba ku kethia ciacia maitu momuthi kwamba sita na Dr. Geoffrey Mutuma na numete from Zambes Hospital in Nairobi South Sea Mayu Road na nineka kunikili thini wa Kemring kunikila yolo wa cancer muno na kinu cha kele kila kimaana muno umuthi ni kana ni ama pathologist kana ama consultant pathologist au muthi tenda one na munango ngelesio munango pathologist ni chao na tinena panini yulo wa kindu kita wa postmortem nene si ando ingine maza tamina kumbana nitenda kwika postmortem ya umbano wito lakini umuthi tinena postmortem mwingi ila niyo tithwa tikika muno ithieta andu ma pathology na indi ni muvea otondo igwa ndakitali aweta postmortem nile ya etina wacha thi kila mwigala thi muka postmortem muka sisi cha ukithiwe na ya maundu ma Uiiti alati unene ya muthenyani wa umuthi postmortem ni cha postmortem ni kusisia itina wa maundu mekeka ila mutomba na umbano na time na umbano ta siani tenda kwika postmortem ya umbano so na ithera daktari ila mundu atutia ndenda kwika postmortem tukasisia yo kuneke kiata kila kindu kunae tiata na matukwano postmortem ni kindu kila kimaana muno nundu ni ama pathologist na kwa uliku muno ni forensic pathologist muno pathologist ni daktari ala tusia sia uongo tukamana mundu awete chao nicho kitimi muno tusia sia cancer nacho kitimi naza ni kunikila wa cancer nundu pathologist ni mama na kana mundu na cancer ani mama make diagnosis kana mundu na cancer nela na mo monde ala maito masia kwa ni pathologist ni wota pana sia mundu awete chao ko natalika ko liku muno ni ote tuka forensic pathology forensic pathology ni la mundu wamina kurutia ande mugo nicho matuku maingi tumeta police postmortem kana police doctor nundu mundu etho ate mugo na ni watutia either mundu endete nziani na kimwe mutoka kana mundu ni wanywa ndawa na ndembo na akwa kana mundu ni weyita kana mundu no mona ni wathi atho kisasi na akwa isu mundu etho atemu wau ila mundu etho emu wau na athi hospitali na etwa isu tawa clinical postmortem kana tukasisia mundu su waite chao nundu emu wau na no kuita wana ni watutia matuku maingi wisa kwethia mundu no kuita wana ni watutia na daktari ndesi mundu su waite chao no kuita lakini kana no mundu atutia wenda tenda na wanesa mundu su atutia nike nundu eona amuitite nesa na expect ya aboe lakini aitutia kila kingi wisa kwethia mundu wethu hospitali na no kuita wa lakini inywe tandu ma mundu su mwini wa mwiane na isu muno nthini wa Uiiti tuita negligence kana medical negligence kwa mundu uzo no waitwa lakini ona daktari tito no kuita kindu wisi ku daktari tawina makosa na mundu uzo ndaile kurutia ku daktari ni wale kutolesha niki mundu uzo arutia nizo ka clinical postmortem tuka mundu uzo arutia niki na ila forensic postmortem ni ila tetwa ni polisi na ninezi ando ingine masani waniki mundu atutia atemu ni lazima postmortem na ando ingine ndisikana na families ningi muno nisithwa na thina muno kasithia imundu na akitaitai niki polisi nega kwika postmortem isu thwa ya must kana mundu ndo akime mutoka na no tene akimwe mutoka niki onuka kwita postmortem kana mundu atawone kiwu drowning niki tenda eco postmortem kana maundu maingi muno meke kanthini wa mundu usu weza ni lazima tiki postmortem polisi thikwia mundu wa kuduthi kuthika pate postmortem na nicho kutimi andu aingi ni tenda umuthi tumaelese koli kuniki
tika postmortem na kindu kingi kitwa kimana muno mundu akunda wa na nda complain nda kwa hospitali na yamba kwa chewe ndebo kana aibaluka na ikutia wisa yuze there as a family wisa mwina makulo maingi nikichekeka na utwa malata njo kitimi postmortem kitwa kimana muno na kindu nikitenda chandu ingi muno nundu wisa kwithia kindu kila mundu atutia tik kila takitero no kuita ila teka clinical postmortem kana ukesaithia na ino note mala maingi obama sako mundu ayua wa na isuga ku mundula unuka tesinesa yona mundu akiraithita kuta ino postmortem kizithia pia mundu akitie kwa wa na asuwa emuku ku kizithia na kana mundu ayua wa na kikwa kiwone andu kimeona mundu akitio thikika kiwone ukuwai kiwu kana mundu ayua wa na ayua kwa lelo ni muno wiyo oneke akinyiwe ngai kinwe ngali kukese the person ningi na chukutimi as a forensic pathologist ndonete mundu maingi na ningunikila kunikili mwingi muno na chukutimi ni thwanesi muno andu aingi muno wimbitane thwanesi uthi na wibana tutonda kuka ata na thinoyo pe wa meta forensic ni yikawa ta ila kwethwa na ubithuki isu yikawa ya forensic da yikawa on which basis forensic pathology kana na mina kwacha kana kugolesana kana nila mundu wonde atutia atemo demo na bani lakini warutia muno ila kwina attacks kana dekaya baluka kana ngale ya baluka pedha pe mana muno kana numba ya baluka ni pedha pe mana ni pe kwa ukunikili ni ngana example ile ila situation mana muno denu ukunikili muno takale ya baluka wiza kwene angaleni ya baluka lakini nikudha mundula right ngalesu akwatwa no ungi atuma engale baluka eka ila nomon mundu eno wo nyoke that's normal like that's a sickness of course kuno uzo kama the level ni enyo toke ile ndo kalino is the cause of accident kala chete mbanga ni ingale kana ni mutu igwa ngale ejibu da pe mana muno takwa in insurances nongize there ingale ne tenzio kana mutu ni wote musio at that given time na pia ndo makota wani epilepsy mutu ngale kazi da ne lose control ndo ndo makota ni epilepsy kana mutu akota ni heart attack atote ngale kana mutu akota ni stroke atote ngale because at that time ta control na because nitamana what happened kila kitu yake mana muno ne ndekela ya baluka because ndekela baluka pe da na okunikili mwingi muno na woli kumuno nundu ndekela ya baluka ni tumana ni mechanical pe ila nundu wa indekembene kana nundu wa pilot na hizo kutumi matuku maingi pilot ingi ni masia kwa kile bida kana meno wo all the time nundu akakota ni ataka baolo pendo weka na hizo kutumi matuku maingi pilot zito asili nundu ila patu kwa na kuwa na accident ndeke ni tika postmortem ya pilot kama na wow na na dino wa mwini kwake na nikaro kama na embwa cause accident ni anything ni kinichonde kironda kuma na wake and that's normally very important na hiyo kitu postmortem taasya nini ila ya umbano dido ikito muno taasya we talk with the dead to save the living nundu ni kwesa kwethia pe wo within wa andone na to yo mananesa wina ambo manyekana nesa kana ta you can practical matukano andu me wane me yabe musivyo rote ngale niki nundu teka postmortem ta pathologist tonie kana andu matena musivi ne maume ya muno ila andu me accident kada injuries ningi ni impact ya ngale na you andu me ya musivi weza kwethia ni yola maume sia maingi ila mundu whether an accident na pedho akapatho kenene muno ila mundu atoete ngale na musivi na tena musivi na an accident the difference is big ni joke to me nundu kila toni na ta recommend it becomes fact nundu either pathologist tinana na facts tingesia there's no guess in guesswork nini si ando alangi ni mangesia lakini pathologists may go for the facts na joke to me ila te twana muno postmortem ningi teka acha uthi kotini
postmortem ningi si thela na kuthi kunengana ukuosi ucio nthini wa court muno ila kethwa na accident na kwethwa na mundu ni wathwa kana mundu wecucia kana kwethwa na kindu kingi nundu that evidence ni sobacia kitumi ki maana muno itha andu ni maelewa muno niki mundu na rutie na niki chekikie na niki chaende ni part iba ya mwiyika wa postmortem. All right. In postmortem na hizo kitumi oende asesa mindu masaitia postmortem kusiacha kila pan pamwe every part of the body na hizo kitumi as a forensic pathologist nielewa ni disease sionde pa disease ndaelewa nundu ila tusoma as a forensic pathologist usoma sinu sionde then wamwe hizo kitumi forensic pathology wika after almost 8 years as a doctor. You cover the first 5 years. Now the first 5 years, you cover another 3 years as a pathologist. And after that, we cover forensic pathologist. It means that imana uelewa sinu sio nde siamwe. Kila uwande wa mwe. Na ila take a postmortem, paipa ndura siasia. Ona pamwe. Nundu siasia tukasiasia mekiva tukasiasia mundu atemete ba tukasiasia wongo wonde tukaumia tukasiasia mabui tukasiasia tema tukasiasia mithi tukasiasia mbio tukasiasia every part of the body nundu bike ndu kitatuma mundu atutia na hicho kutumi advantage to the forensic pathology tell all the diseases nundu mundu ne kurutia nundu a typhoid no lazima ni typhoid ni chao mundu nundu tia nundu wa breast cancer no lazima ni breast cancer ni chao mundu nundu tia nundu wa pneumonia no lazima ni dewe mundu nundu tia nundu wa TB mundu nundu tia nundu wa clot nowadays quite common it pulmonary embolism quite common nowadays na hicho kitumi as a forensic pathologist that is kila kende ndini wa mine ya andu na ndini wa community nundu nitithwa atisi ula ukuwa andu kipinda thipa ni wiba uta nisi andu aingi merutia nundu at attack nowadays merutia nundu a stroke na merutia nundu a pulmonary embolism na like no typhoid na that minor diseases and to me as a pathologist you advise the people where we are now in medical field nundu because of the knowledge ila tukwata by doing postmortem nundu postmortem niyo musema kweli na kwa unachakana in postmortem ti thongalasia tonacha kila kiapeniye kwa munduzu ni chao na postmortem matuku maingi nitika na tilo kwa kila mundu aduya ni chao tukakatia club and tukachia the brain tukachia every club and bondaja tina madhani chao nesa nejo tenda kuni kiloki mwingi unge mbe tukachia kana munduzu kana nonywe ndawa nundu andwenga munza ndawa na ndawa ningo zeta sina mundu anywete ndawa ya Zambia itawata DTT yeah isu with either no manundu wa muthenga with anyungeta lakini penda mundu no nywe no ise klapandu paike ndo kuona ona kimwe kithuku na ndio tasisa tukimana this anywe ndawa na ndio thima tukamana mundu anywe ndawa na ndawa ya nata na muno ta nini si pe andu ingi maenda makatona ndawa hospitali musio na ndona ndawa airotia no lazima tumane ndawa ni thiba na ya nata mwini thi dose ila ya nete kana dose thi ulango munango na kindu kingi kitwa kimana muno ni ila mundu nomo na thithieta na makwamuka it's our anesthetic death makwamuka ku as a forensic pathology ni mana no la medile mana mundu alile kwamuka nike nundu pe wongi windini wake kana ndawilo nengi windini wa pieta tinzeo kana nanengwe ndawa ningi ndini wa pieta kana pe kindu kithwa kikiwe na kino kana saku forensic pathology ni very deep na forensic pathology of course iya take root in Kenya nundu Kenya kwa mambo mengi mno toka real forensic pathology not but nowadays for the last 5 years a bit of improvement then I was the chief government pathologist then mno that's 1998 that's almost I'm old yeah I was the chief government pathologist na chief government pathology what you do usiacha niki and metwa in the whole country. Okay, then you can be able to advise what's happening. Even now, even that time, road traffic accidents ya kuma andoinga marutia. Na nejokti mi
you adumambia kwika misibi. Of course, there is not much difference. Nundu on America misibi now motorbikes is a problem. Nundu andwenge mauti nundu motorbike injuries because of what's happening now. A postmortem ni kana forensic pathology, practice of forensic pathology is a good practice which it has not taken root in Kenya very much. Nundu on andwenge mewa make postmortem na maana. Nundu of course people make their own beliefs which is allowed. Tadi in the andwala makusa matia wao is a whole story. Nundu kila kindu thini wa postmortem na kindi na thini wa pekera tusiasia ekato vike bubuge kutwelesya ila sumetwa matia weekend atuke kuendea museza tuyamba kwa Saudi umwanda tukani nini tukathiwa saa nitusiokethete